إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الله تعالى barımızды özünün qurqqan taqwa pendelerinin qatarına qoşqan bolsun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allahu Teala ayyaman ma'dudat. Allah Taala Qur'anda aytat, bul siler tuta turgan orozo, qarmay turgan orozo sanalı gana күндер deydi. Allah Taala bizge orozonu bir yıl farz kılmadı, 2 yıl farz kılmadı, bir ay gana oşol momun pendelerinin iman keltirgen pendelerin üstünden Allah Taala bir aylık 12 ay içinden bir aylık orozonu farz kılıp koydu. Elhamdülillah Allah Taala'ga maqtolor bolsun. Mına Allah'a başıyıp Allah'a moyun sunup bir aylık orozonu dağı bütürüp aldık. Allah Taala mına şol Ramazan ayında qarmağan orozonuzlarda kabul bolğan orozolordun qatarına qoşqan bolsun. Emi orozodan kiyinki bizdin Allah Taala'dan suraytırgan en negizgi işimiz, en negizgi amalımız mına uşul tutkan orozovuzdu jana orozoda kılgan amaldarыбызды kabul bolusun suraşыбыз керек. Antkeni amaldın kabul bolusu bul paygambardın kolunda emas. Bir kadır barıqtı insanın kolunda emas. Mındayша aytkanda, жалпысына aytkanda insan balasının kolunda emas. Bul amaldı kabul bolusu bul Allah'tın kolundağı nerse. Allah Taala kalagan pendelerin amaldарын kabul alıp alat. İleyhi yas'adu kelimut tayyib ve amalus salih. Allah Taala Qur'anda aytat, ağa жақшы сөздер, жақшы амалдар ağa көтерілет deydi. Mına oşonduktan Ramazandan kiyinki en negizgi Allah Taala'dan suray turgan en negizgi işimiz bul oşol tutkan orozobuzdu Allah Taala'dan kabul bolusun suraşыбыз керек. Ali radıyallahu anh aytkan eken, siler amaldın özüne köngül burudan aldın, oşol amalыңардын kabul bolusuna köngül buruga deydi. Köngül buruga deydi. Antkeni amaldın kabul bolusu, kabul bolboy kalusu bul oşol insandın ıhlasına, niyetine dağı baylanıştı болады. Qala Allahu Teala وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ deydi Allah Teala. Alar Rabbisine kaytarın bilip bergen sadakalarını жүрögü titregen avalda beret deydi. Mına Ramazan ayında en köp jasala turgan işlerden biri mına şul sadaka dağı. Emi Ayşe radıyallahu anhu mına uşul ayat düşkön kezdе Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den suragan eken, ya Rasulullah, bul korkup turganlar zina kılıp, je uğurluk kılıp, je bir çoğun bir günö işti jasap turup, anan korkup turgan pendeleri degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Joq, o Sıddıktın kızı. Bul ayattan maksat, bul namaz okup, zeket berip, orozo tutup, anan жүрөктөрү korkup turgan pendeleri" degen eken. Mına oşonduktan insandın bir amalı kabul bola turgan bolsa, mına oşol pendenin baktılуу bolusunun belgisi bul. Mına oşonduktan Ramazandan keyinki en suray turgan nersebиz, mına oşol tutkan orozobuzdu kabul bolusun surabыз керек eken. Emi amal kabul boluş üçün biz istiğfar aytışыбыз керек eken. Mana İbrahim aleyhisselamga Allah Taala buyurgan eken, mana Kabanı kur dep, Kabanı kurup İbrahim aleyhisselam, Rabbena taqabbal minna innaka entas semiul alim. Rabbim emi bizde mına şol işimizni kabul kılgın degen eken. İbrahim aleyhisselamga Kabanı kurunu kim buyurdu? Allah Taala buyurdu. Mına şol işti kim buyurdu? Şol işti atkaruunu, Kabanı kurunu Allah Taala buyurdu. Emi paygambar bolsa dağı oşol amalını kabul bolusun İbrahim aleyhisselam mına Haniflerden imamı, tavhid elinin imamı, paygambarların atası amalını kabul bolusun surap atat. Emi biz kimbiz? Biz hazır süйлөсөк ne? Süyley turgan sözümüzde kemçildigimiz toltura, amaldarыбызda kemçildigimiz toltura, Allah Taala buyurgan ibadatlarda kaydıgerliklerimiz toltura bolgon biz pendeler emi suraşыбыз керек eken bul nerseni. İstiğfar aytubuz керек eken.
Эми пайгамбар сурагандан кийин, пайгамбарлардын колуна амалдын кабыл болуусун берип койгондон кийин Аллах Таала biz insanlar, biz kemçildikli insanlar, biz күнөөкөр insanlar amalımızın kabul болуусун daima Allah Taala'dan сурабыз керек экен. Мына намаз окуп бүткөндөн кийин дагы 3 жолу астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла дейбиз. Мына ушул намазыбызда кемчилдик болуп турган болсо, Аллахым бизди кечиргин, бизге райым кылгын деп мына истигфар айтабыз. Аллах Таала баарыбызды кечирсин, өзүнүн райымын алган пенделердин катарына кошкон болсун. Aqulu hadal qawlu astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bişir ibn Hafi rahimahullah'dan surashkan eken. Ramazanda ibadat kılıp, Ramazandan keyin ibadatты таштап кое турган insanlar тууралуу сурашканда ал киши айткан экен, адамдардын эң жаманы, коомдун эң жаманы бул Рамазанда ибадат кылып, Рамазандан кийин ошол ибадаттарын улантпай таштап коюп жиберген адамдар дейт. Таштап койгон адамдар деген экен. Мына Аллахка моюн сундукпу Рамазанда? Моюн сундук. Колубуздан келет экен, колубуздан келет экен. Бир култум суу ичпей, бир тиштем нан жебей, күн сайын мына Рамазан айында bir ай орозо кармадык. Түнкү намаздарда тура алдык. Колубуздан келет экен, келет экен. Эми Рамазандан кийин дагы мына ушул нерселерди жасай алабыз. Садака бере алдыкпы? Иншалла мына колдон келет экен. Рамазандан кийин дагы инсан, мусулман киши аз болсо дагы ибадатынын не улантуусу керек экен. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистер келет, инсандын ошол көп жасап амалды таштап койгондон көрө аз болсо дагы уланып турган амалы эң жакшы деген экен. Мына ошондуктан инсан Рамазан бүтүп эле ибадаты токтоп калбайт. Вa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Rabbиңе өлүм келгенге чейин ибадат кыл дейт. Rabbиңе өлүм келгенге чейин намаз оку, орозо тут. Мына Рамазан айынан кийинки нама Рафил орозолор бар, Шаввал айынын мына 6 күн орозосу бар. Жана башка мына алдыбызда да Курбан айт бар. Мына ушул күндөргө да Аллах Таала бизди жеткирген болсун. Аллах Таала баарыбызга райым кылган болсун. Мына ушул Рамазандан кийин дагы аз болсо дагы амалдарыбыз уланса, бул Аллахка жагымдуу, мындайча айтканда Аллах жакшы көргөн амал болот экен. Мына ошондуктан эң жаман, эң адамдардын эң жаманы болуп калбайлы, Рамазанда гана орозо тутуп, Рамазанда гана кыямул лейл кылып, Рамазанда гана намаз окуп, анан Рамазандан кийин гана таштап жибере турган адамдардын жаманы болуп калуусунан Аллах Таала баарыбызды өзү сактасын.